Bagirango abakuru ku rugombo ebembezi bw'orurembo rwa Kabare bakabanjirira kandi bayangankana okora omwanya gubarukoreramu nabukira abengu nibashashura emishoro. Banyakwetombo 5 bagirango nibenda obwebembezi bwa Kabare municipality bushoborore ahabwaki bayanjire kukora kandi nibongera bagirango bateire enduru ahanshonganiye mwe baruha. Tarake kikuteganisa munonga na mizi kubasitagana nto mukataromu ejura yayesagwa abashubuzi n'emotoka zikubanza turetero nyanyo mukine izikubasa kubanzira akaga mizi mazima ejura yamara kuguhanuye tokarebe ki nanyowe ko ratiya no kuraba turatambura turagurukera kabati ati ndebuza ikiriho nece mubwire bw'enjura kine y'ituri kwemerera imotoka tizine ziri kwemerera ko kureba haryo kizenga niko hari kuguma hari batiya tukasheberwa mbwe Nocanga tulikorera mu mwanya mazikuri nkamizi tulikorera mu mizi okuba injura yabo mazima nandi kuyinguka ndandi nkempune sibira rito forum mu jondo boss Turiyashemererwa Moheki Atuha hamwe na Alneitwe nibagirango eshaha yona beinobwo bangu endwari ziretwaho oburofa nizibasa kubarukaho ahabwa amaizi agarukuterama omwanya ogubarukoreraho nibagirango enjura kwerukuba egwire abo kugura ebintu byabo babura ahabwo kubura aho kuraba injura yagwa ati tukabona aho kulibata kace garataha no mu store ngenu na bakastoma ati tukabafuna enjura yabegwira abweshonga yenki yagamizi zanisigamisi muno gatari kutambura gatari kugenda mureba harimo burofa ibinyanya kubiri kuragaramu byona bireta mu bundi burofa twinde muzasenyiga imishije korora byona byo turiyo tushubira Nabagaruka betombe itangu omufureje ogwahwerireho esente nyamwingi kugenderire kucendeza hakizibu cy'ameizi teguragizire mugasho bagumizengu bakagukora kubi ameizi garukubasa kuza mungu gagende mufureje gugurika ko gutine mugasho kuba kuhabire hari na butine kugacaba gutine kiguri kutuya kanso yari mire kubijire bari kurimo umufureje twashemererwa twamangwa miziga kushohora gagende Wakati hina higari kuraba ngugazo mufureje gona gakaguma mu katare gemerire ma hagati kumuri kugarira ekibaziterire ho nayine cyano drainage cyano tizirakoze abwo kuba cyano drainage cyano zezo zibyahiguru omwanya tubaragure volingire bakakora umufureje no go kutwara mizi konkanyi mu mufureje uraguragura inkahiguru tibaratire mumara mu kujya ngo bahale volinge kujya ngo amizi gabone ko gagenda garazo mu mufureje amukugaruka mwebi Old Town Kiraka w'orurembo rwa Kabare Jamil Kasajja yagirango beine entebe kanisa mpango eyokorogo mwanya ogwamwanjari baheza kutunge sente yayongera yagirango ejintebe kanisa neja kwetenga abantu kubanza abagira hibatibwa obwo omurimo gwo kombeka guru kugenda mu maisho konkati yagamba niryari obuwe ejintebe kanisa eratandike plani yacho nene era situgenda kutandika kati kubanga wano tulina okulaba engeri tuterezamu abantu bano abakolera emwanja esaawa n'ogamba nti obajeho bujjobo bateteganyiza kiri mu ntegeka nesi kyalwa leero nti abantu tugenda kubajjawo kati okuyaho Kasajja yagirango omu mwaka gw'ebisente ogurukwisha Kabare Municipal Council hamwe na World Bank hamwe na Ministry ya Lands barija kubanza kukora enkuto zona ezirukuraba omwanya ogwamwanjari babone kureba okubarakora ogwo mwanya gwena yayongera yagirango omufureje ogwakozirwe tugukagizire mugasho aha kuba enkuto zona tizikakozigwe aharulengo rwa koransi kade kasika kati omwaka gw'ebyensimbi ogujja tulina amakulu getugenda okukolako kubanga ne World Bank n'aba Ministry of Lands ne Council y'e Kabare ekyo kyeyasooka okusaako essira tusooke tukola amakubo gali epulaani eriwo ne design eziriwo ezigenda okukolebwa Mwanjali Business Center amakubo ago gonna bagenda kugassaamu kolansi Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.